मौलवी साहब से दिन में कतन गोबरस दोस्ता लागन मा सो करस ना खराब सुनिए नमाजन बोलसन अद शराब से अगर पक तथ क्या परवाह प्रोटेस्ट लग लको कर दपन अमा कत पे दपन लानत ड्रग्सन पे कत पे शराबियों पे लानत वन हज वन नार नार सह लोग वो पान छावन नार ना हम लग किहिर खाने शराब पे लानत के शराब पे लाग ना माज मारने हाँ शराब पे लोग ना बेनन से बदकारी करें तो ताइन दो फिर ये मस्जिद गो ये ना मौलवियन से पक्यो ये ना दीनदारन से पक्यो ये ना दरसगाहन मज गो तो खेयू क्या वन तुम शराबन मौलिस लग टुकड़ करें माजन लगे खर्चर दी बेन घरों में चलन दपन बो शराब चत मोन इज्जत महफूज वन लगे प्रोटेस्ट करें मैं दोबुक अभी इश्क के इम्तिहान और भी है आगे आगे देखो इब्तिदा इश्क है रोता है क्या मज वो मज तो वो शराब करें क्या क्या वन फुकी वाल करें क्या क्या ये बगैरत मोजा हुशारी गन तसे मसी गन यह नचिस तुलान पान शराब बोतल पता वुचुत लागन कौन कन बोजन औलाद चुना फलक सह शराब चवन यह जोड लागन यह वुचन नचु बेहया यह दपन है वन लकुट पता पुछूर बेनमाज यह दपन वन दद ब्रथ अमिस पता मेन कूर बेहया तो बेपर्दगी मज यह दपन वन मासूम उसी बेटे ने बॉलीवुड को अरूज दिया उसी बेटे ने शराब को अरूज दिया उसी नौजवान ने फुकी को अरूज दिया आज रो रहा है इब्तिदा इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखो होता है क्या मुझे शुक्र करिए अभी यहाँ उलमा मौजूद है अभी यहाँ मदारिस मौजूद है अभी यहाँ घर घर में कष्ट करने वाले मौजूद है कुछ जवान अभी भी बचे हुए हैं तो मदारिस बंद उलमा पे पाबंदी लगा दो मदारिस पे पाबंदी लगा दो और निकाब वाली बेटियों को आप ताने दे दो उनको गालियां दे दो दाढ़ी वाले जवानों को गालियां दे दो उनको गुमराही का नाम दे दो फिर देखो बाप बेटा माँ बहन एक घर में एक दस्तरखान पे शराब पियेंगे भाई से बहन महफूज नहीं रहेगी बेटे से माँ महफूज नहीं रहेगी जरूरी कत ये दिन कल कुलन दीनदारन हुफाजन उलमान पाबंदी लगन शराब आम होगा बेहयाई आम होगी कत्लगारत आम होगी वन कराओ प्रोटेस्ट लेकिन है अफसोस नाव डुबे ये वन वन शराबिन दियो लाकम वन चर्शियन दियो लाकम फुकी वालन दियो लाकम यम करू कंट्रोल अगर यम कंट्रोल गई फैलाए नौसुर सह नौसुर छो तुम वुचान शराबियों छिन बेनन तो बेहुरमती कर माचन तो बेहुरमती कर वन मोक वन गो चेर कह नबी सुंदिस मकसद यत्लू अलैहिम आयाती पन औलाद जोड़ियो कत कुरान सम करू उलमान हवाल वन मौजूद दुनिया परस्त अल्लाह ताला बड़ बड़ हद दित मगर औलाद वन फिक्र वन डॉक्टरन मज तम मौजूद यम दपन सन औलादन कर तो नसीहत इंजीनियरन प्रोफेसरन बड़न बड़न वहदेदार यमन वन जुत ईमान मगर अक्सर यरवन नाव डुबित जवान यह आज जवान कर मस्जिद नश दूर कुरान नश दूर ना वो अस क्या मिजाज बनोमुत 6 घंटे बच्चा कोचिंग सेंटर स्कूल 4 बजे तौर यवन अगर त्रोवन दरसगाह मगर कज त्रा वो ना गाम मज द्राय बच्चे द्रव सोजन वह ये नचि राकिब लुकमत पाम अगर तमिस 5 मिनट लेट गन नश ताल पे खसन और मोल बाजात शुर वन गोबरो गो नीट कर पत गो ये क्या यानी कुरान गो अस्तगफिरुल्लाह बहुत दपान चान खोत हम अंग्रेज तेल बेहतर तमो बन बैग क्या बनक बैग बनक ना किताब बैग छूना वुचमत
تمو کی بیگ بنائک تم پکن شانن پہ گنہ یعنی معصوم بچہ تیز زو سدان ماج میلاد بیگ پتہ شان پلنا یعنی یم کتاب تھونی پتھ کن یہ انگریزو سبق بیگ بنائت تم اصل تھی بیگ بنوک کتاب دبک کت کن تھو یہ معصوم بچہ امس قرآن پلن فطری طور سینس تمن ونزو نا تھی بیگ کت کٹ بنومت اشارہ ہوں اگر راز سمجھو راز کو راز رہنے دو تمن گو یہ اتر تمو ثن بیگ بن سہ شانن پہ گن یعنی مطلب انگلش سائنس میتھ اردو یہ تھو کتہ یہ ضرورت یہ ڈاکٹر ورائے مشہور انجینئر ورائے مشہور پروفیسر ورائے مشہور مگر یم کتاب بقدر ضرورت مقصد اور کچھ ہے بہرحال اس کر جوان تریک پہ غلط یہ کفار مشرکین پنی اولاد کر تریک پہ غلط عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک صحابی ونس عمر درائیو کت عمر فاروق عرض کرن باز بوزی محمد بن عبداللہ لکن گمراہ کرن سوئی کرہن نوز باللہ کیا قتل تم صحابی رسول فرموس توڑ عمر چچائی پانی بینی تو پانون بیاملال تو گمراہ گئی اگر گمراہی چناو کات اسلام قبول عمر فاروق کو پھر واپس موڑ اس نے کسن مشکل ہوئی کہاں کو اس ونن گھر میں آگ لگی ہے دوسروں کی جھونپڑی کو بجھانے جاتا ہے عمر فاروق پھر واپس آئی بین ہن گھر کو تو دستک تم ساتھ بین تو بیاملال پڑھن قرآن مگر یہ کتاب میں شکل میں تم دوس آسا لچت کنن پہ کمن پہ خضر دلن پہ اڑجن پہ تمو تو جلدی چھپائی دوپن نیبر کن چھ عمر روب دب دبوس عمر فاروق سے اندر تو کیا چھ پڑھن تمو ہت ذمہ ام پتہ تلن بین پہ اتھ ناز تمس پھٹ خون بیاملال آیا بچانے سکہ زامتر قدر تمس تو تلک اتھ دونونی باتن کیا وقت ون تمن خون ووت بنت کا شرارت و ایمانی غورت چھسن الگ بین ونس عمر یمس ماج ژھک زومت تمس ماج چھس بت زومت یم ماج ژے دود دتمت تم مے دود دتمت بوز ون پور پٹ بشنی رب ذوالجلال اخ مانن معبود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ میون آخری رسول قرآن اس پہ میون ایمان بہ واپس ہٹائی نا یپر اس اوکش وسن یپر اس خون وسن یم کت گئی ڈائریکٹ اثر عمر فاروقس دلس پہ دنس اچھا بینی بنا لائے بھی تر مے صرف قرآن بین چھس ونان ژٕ ہیٚککھ نہٕ اتھ لٲگِتھ کینٛہہ کیازِ سٲنِس قرآنس منٛز چھُ لا یمسُہُ الا المطہرون ناپٲکیٖنِس حالتس منٛز ہٮ۪کن نہٕ تتھ اتھ لٲگِتھ اور روزِ زمیٖنُک بوٚڑ ناپاک چھُ آسان مُشرِک نہ یہِ دۄہرٲیِو مےٚ سۭتۍ اور روزِ زمیٖنُک بوٚڑ ناپاک چھُ آسان تمہِ ساتہٕ اوس نہٕ عمر فاروق شرکہٕ کِس حالتس منٛز بیٚنہِ دیُت نہٕ اتھ لاگنہٕ عمر فاروق فرموس اچھا بہ کر غسل اڑین کتابن میں لکھت وضو کرنوک اڑین میں لکھت غسل کرنوک آئی بین دتس نا دل اتس کت دپنس بہ پڑھ ژٕ بوز بہ پڑھ مگر یہ کلام اللہ اکبر بین لوگ پڑھن بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى بین گئی پڑھن اچانک فرموس عمر فاروق ہم شرح چھپ کر میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربارس مس بہ کرہاو اسلام قبول یہ قرآن یم سنگ دل کیا بنوئی موم یل کفار مشرکین اللہ تعالیٰ دویم چیلنج دیت کچھ آیت بنائیو 10 سورہ انتو تمو میں ہے کہنت یل کیا ٹائم گو تمو لگ بھی پھسرائی کر صاحب سب لگ جائے اوشت بناو یہ کس کلام چیتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیاک آیت نا روب بس چھوڑیک تمس کیا چیلنج کرکا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن فرمایو اکوئی سور دیتو یوت کس سور پے تمن بے لاکم خاموش چیلنج بازی مکلی اور یہ قرآن کات حالتس مز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیت تو پہ نبی صاحبس ام قرآن ست کم لوگ پہ ظلم مز کریں تمن کچھ ان پڑھ لس
تت اگر کنسی جوان کوڑی اوس خاندار مرن کیا اوس جوان کوڑی اوس خاندار تو پائی تمس کیا کران تمس کوڑ تمس تھوان اونٹن سۭتۍ گانس مز کس سۭتۍ 2 ؤرین دپان ٲسِس اونٹس سۭتۍ یٖس پنُن شرم گاہ ٹچ کرنٲیِتھ پتہٕ نیرِ نٮ۪بر کیٛازِ چانہِ نحوست موٗدٕے ژےٚ پنُن خاندار جوٲنی منٛز یہِ ٲسۍ نہٕ تِم ونان کینٛہہ حیات موتُک مالک کُس چھُ یہ ظلم تم ان پڑھ کس بلکہ اگر جوان کورِ اوس منٛز گُزرن خاندار تٔمِس ٲسۍ ونان اگر غریب خاندار چھس دپان ٲسِس ژٕ زال نارس منٛز پان ژےٚ کِتھ کٲٹھۍ گُزریو یہِ خاندار سۄ ٲسٕکھ دپان موت چھےٚ میٛانہِ دپان ٲس نہ ییٚمِس پیوٚو چون اثر خاندرٕ برونٛٹھ کیازِ موٗد نہٕ مگر یہِ ان پڑھ چھِ ییٚتہِ تہِ مگر ییٚتہِ چھُ وۄنۍ بدل انداز منٛز تۄہہِ چھو پاے کِتھ کٲٹھۍ ییٚتہِ ما چھُ کورِ زٮ۪وان اولاد کٲنٛسہِ گوٚو طلاق شُر کیازِ آو نہٕ استغفر اللہ بہٕ چھُس دپان اَسہِ کۄس مطلب فون یِوان کیٛاہ چھُ تہٕ بوزان کیٛاہ چھِ سٲنۍ کن واللہ برونٛٹھ ییٚلہِ بٔڑۍ بٔڑۍ علماء کرام ٲسۍ نا واقعہ بیان کران ہے فلٲنۍ ووٚن بہٕ چھُس دپان مطلب کیٛاہ ووٚنُکھ آز چھُ مےٚ یِوان سمجھ نا لُکھ ونان کیٛاہ تہٕ أسۍ بوزان کیٛاہ چھِ اڑٮ۪ن خاتوٗنن چھُ طلاق صرف بِتِس پٮ۪ٹھ ژےٚ کیٛازِ زایہِ کورِ 4 نیٚچوٗ کیٛازِ زاوٕے نہٕ أمِس چھُ پنُن نہ تۄہہِ چھا سمجھس یِوان یہِ تُہۍ ما کٔرِو یہِ کیٛاہ گوٚو ییٚتہِ تہِ آسن واریاہ یِمن نۄش آسن أتھۍ پٮ۪ٹھ ترٲیِتھ ژھٕنمٕژ تُہۍ بوٗزِو لگس پوٗرٕ ذہنس منٛز یہِ چھُ کٔشیٖر یہاں ہر گھر میں یہ چلتا رہتا ہے اڑٮ۪ن گوٚو طلاق یتھ پٮ۪ٹھ ژےٚ کیٛازِ زٲیی نیٚچی یوت اڑٮ۪ن گوٚو طلاق یتھ پٮ۪ٹھ ژےٚ کیٛازِ زٲیی نہٕ شُرۍ تٔمِس منٛز آو شُرٕے یِم ٲسۍ پانس تانۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ گوٚو طلاق خاندر برونٛٹھ ٲس کوٗر ٹھیٖک خاندر کٔرِتھ آوُس بہٕ چاہے کُنہِ ساتہٕ تتہِ کلس چکر تتہِ دوٚپُس وٲرۍ دوٚپٮ۪س ہے ژٕ چھکھ لا علاج بٮ۪مٲرۍ ژےٚ چھے مِرگی یِوان أتھۍ پٮ۪ٹھ گوٚو طلاق أکِس چکرس پٮ۪ٹھ یہے ان پڑھ لٔچھ کُفار مشرکیٖنن اور یِم ان پڑھ لٔچھ چھِ کٕمن منٛز سیٚدیمژٕ آز اللہ تعالیٰ فرماوان أتھۍ دورس منٛز کٔر مےٚ مِنت مُسلمانن لُکن مےٚ سوٗز یِمن برونٛٹھ کُس نبی تٔمۍ کیٛاہ بوزنو یِمن اور پتہٕ کیٛاہ کوٚر مےٚ قرآن سۭتۍ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور اس قرآن کی وجہ سے اس نبی نے انہیں ظلم سے نکالا روشنی میں لایا این گٹ مز کڑن کُکُن أنِن نوٗرس وۄنۍ دِتو تۄہہِ نہ حظ کُس اوٚنُن اگر تُہۍ کِتاب تُلِو ابوٗ بکر اوسا ہمیشہ صدیق اکبر اگر بہٕ تۄہہِ مےٚ الفاظن منٛز ونہٕ ابوٗ بکر صرف ابوٗ بکر تھا قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے اسے صدیق اکبر بنا کے چھوڑا عمر صرف عمر تھا قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے اسے فاروق اعظم بنا کے چھوڑا عثمان صرف عثمان تھا قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے اسے ذی النورین بنا کے چھوڑا علی صرف علی تھا قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے اسے شیر خدا بنا کے چھوڑا عبداللہ بن مسعود صرف عبداللہ بن مسعود تھا قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے اسے فقات کا امام بنا کے چھوڑا ابو ہریرہ صرف ابو ہریرہ تھا قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے اسے حدیث کا امام بنا کے چھوڑا ابو حنیفہ صرف ابو حنیفہ تھا قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے اسے فقاہت میں امام بنا کے چھوڑا امام مالک صرف امام مالک تھا قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے اسے استقامت کا پہاڑ بنا کے چھوڑا امام شافعی صرف امام شافعی تھا قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے اسے ریاضت کا امام بنا کے چھوڑا امام احمد بن حنبل صرف امام احمد بن حنبل تھا قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے اسے علم و تقوی کا امام بنا کے چھوڑا امام بخاری صرف امام بخاری تھا قرآن کو سینے سے لگایا قرآن نے اسے حدیث کا سرخیل بنا کے چھوڑا بلکہ میں ایک لفظ اس سے آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں مفتیوں کو عزت ملا قرآن کی وجہ سے علماء کو مقام ملا قرآن کی وجہ سے حافظوں کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے قاریوں کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے بلکہ آج تک جس قوم نے بھی قرآن کو پڑھا انہیں مقام ملا انہیں عزت ملی انہیں مقام ملا انہیں وقار ملا جس قوم نے قرآن کو چھوڑا وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو گئے امیوس ڈاکٹر سر محمد علامہ اقبال شاعر مشرق مغرب جنوب و شمال فرمایا کرتے تھے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر پتمیو قومو رٹ قرآن سینس ست رٹوک مقام میلیوک اس کیس گئی ذلیل اس ترو قرآن اس تراوی مز تو قرآن اس لطوئی کرن آج چھوا وچن سوانی امام سب کیس کرن قرآن اس تراوی مز وچن چھوا
اللہ ماشاء اللہ کانٛہہ کانٛہہ حافظ صٲب چھُ بٔچِتھ حافظ صٲب تہِ چھُ تَتھ منٛز مُبتلا زانن وٲلۍ تہِ چھُ مُبتلا سٲنۍ اِمام صٲب چھِ اکثر مُبتلا قرآنس وٕچھو بے حُرمتی کیٛاہ چھِ کران تراویح منٛز بہٕ حظ چھُس پران 20 رکٲژ کٔژ رکٲژ کٔژنہٕ مِنٹن أڑِس گنٹس 20 رکٲژ کیٛاہ پوٚرُتھ علم ترا رِپیٖٹ ڈبل فخر سان حظ ووٚن استغفر اللہ 20 رکٲژ تراویح پرِتھ مبارک مبارک کیٛاہ مبارک قیام اگر اصل کرہک مبارک اوس نا رکوع اگر اتھ سۭتۍ اصل گژھِ ہن مبارک اوس نہ حظ وۄنۍ ییٚلہِ اکھ سپار بوزِ ہا یِمن 20 رکٲژن منٛز مگر بوزِ کُس یہِ حضرت جبرائیل بوزِ کُس دۄہس چھُ ریڑِ پٮ۪ٹھ کھڑا بیہوان 3 گٲنٛٹن 6 گٲنٛٹن چھُ بولہِ لگاوان کیلن ہٕنٛز فضیلت ونان حلحال چھُ کیٛاہ چھُ ژوٗر ما کرن فضیلت ونان دپان یہ کیلا ہے وہ ساز کیلا آسان ژٕ کھیوٚن سُے کیلہٕ سفید کیلہٕ وہ کیلا ہے یہ کیلا ہے 7 گھنٹن کٔژن کالچن دپان امام صٲب تَتھ ژھوٚٹ پٲنۍ ہتا ژٕ 6 گھنٹن اوسُکھ اَتہِ یِم چھِ یِوان آفسس منٛز حظ کھڑا کھڑ صاحب گژھِ نہٕ وٕچھُن کیٛاہ گژھِ نہٕ وٕچھُن کھڑا کھڑ چھُ کران صرف حظ کمپیوٗٹر اتھن چھُس مسلہٕ ووٚتھمُت کمپیوٗٹر چلٲے کالچن نہ حظ زن چھُس ملکُن موت یِوان ییٚلہِ مسجد منٛز امام صٲب اوٚڑ رکعت چھُ 1 منٹ علاوٕ سیوٚد چھُس زن ملکُن موت بُتھ تھاوان ہے امام صٲب ہے شمبوٗ نہٕ تیٚلہِ یور اد پھہہِ گژھ یور کوٚت مہ یہِ یور امی چھُس بہٕ ونان امام صٲب تِمو روٗدۍ اَسہِ خۄددار ہاے افسوس خۄددار روٗدۍ نہٕ أسۍ بہٕ ونہٕ نہٕ کانٛہہ بہٕ ونہٕ أسۍ کیٛاہ مےٚ چھُنہٕ یہِ عادت وۄنۍ وَنہٕ بہٕ بیٛاکھ اکھ أسۍ ہیٚتۍ لُکو مٔلۍ ییٚتٮ۪س أڑۍ مےٚ گوٚو نہٕ منٛزٕ امام صٲب أڑۍ کران فون نا منٛزٕ حظ ہے حافظ صٲب اَتہِ وَنٮ۪کھ اِمامن پٮ۪ٹھ ممبرس پٮ۪ٹھ کیٛاہ وَن ہے لُکھ چھِنہٕ اَسہِ قدر کران کینٛہہ بہٕ چھُس دپان ژٕ کٔمۍ چھُکھ اِمام بنومُت اِمام یہِ چھُ ایتھنٹِک یہِ چھُ اکھ اتھارٹی یہِ چھُ مُصلی نبویَس پٮ۪ٹھ أمِس گژھِ نہٕ لُکھ وَنٕنۍ آز پَزِ یِتھ کٲٹھۍ کِنہٕ یہِ گژھِ لُکن دپُن 2 گنٹہٕ یی ژےٚ گرِ کٔڑِتھ موٚزوٗرن ہُنٛد چھُ خیال تھاوُن موٚزوٗر پیشن ہُنٛد چھُ خیال مگر ژٕ چھُکھ أکِس رکعت چھُ أمِس اکھ صاحب چلاوان الگ حُکُم أڑۍ چھِ اِمامس بتَے رنان امی موٗجوٗب تۄہہِ چھو پاے کیازِ تعلیٖم چھُس ژٕ گنٹس کران وٕچھ سا رُکوٗ چھُکھ ژٕ کران 0 پویِنٛٹ سُہ گوٚو ژھوٚٹ ژھوٚٹ سُے تھاوان چھُ أمِس گوٚو نا یکھنہِ پتہٕ انٛدر یہِ چھُ کران اہن حظ اگر کٲنٛسہِ اِمامس نٮ۪مازِ منٛز بے حُرمتی چھُنہ کانٛہہ یکھٕنۍ کرناوان سمجھا یِوان آگ لگا دو چھوڑ دو بھوکے مرو لیکن نماز سۭتۍ مہ کٔرِو کمپرومائز یہ چھُ دھوکہٕ دِوان قومس رکوع سجوٗد تہٕ قرآنس چھُ بے حُرمتی کران اکہِ یکھنہِ باپتھ دپان مےٚ حظ ووٚن ڈاکٹر صٲبن پتہٕ پروفیسر صٲبن انجیٖنر صٲبن تٔمۍ حظ ووٚن پتہٕ تتہِ خیال گژھِ تھاوُن تس وۄنۍ یہِ چھُ دپان خبر اگر نہٕ بہٕ خیال تھاوٕ بیاکھ بتہٕ رنہِ کِنہٕ نہٕ یہِ ودان بتس مےٚ ما ووٚن سٲری امام صٲب چھِ ہِوی أڑۍ امام صٲب چھِنہٕ نہ حظ تِمو چھُ لُکن لُکھ نا کُنہِ لایق تھٲیِکھ نہٕ کیٛاہ ہُہ نہ حظ ظُلم کوٚرہکھ کینٛہہ پابنٛد چھِ بنٲومٕتۍ نہ چِٹھۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ مگر تِم امام چھِ مےٚ پسنٛد ہاے بلاے لگاکھ بینکس پٮ۪ٹھ چھا تتیُک مُلٲزِم سانہِ موٗجوٗب کانٛہہ اصوٗل پھٕٹراوان نہ ؤنِو پُلیٖس ڈپارٹمنٹس منٛز چھا تِم پنُن اصوٗل کانٛہہ پھٕٹراوان قطن پابنٛدی قانوٗن تُہۍ دٔپِو تِم چھا غلط کران نہ پُلیٖسس چھُ قانوٗن لاسن کر چک یہ قانوٗن ہے اتھ کُس کرِ چیلینج پُلیٖسس چھُ قانوٗن کاغذ وٕچھ RC وٕچھ یہِ چھُ قانوٗن کیازِ پھٕٹرایَن بِچٲرۍ تِمن چھُ مُلازمتٕے امی موٗجوٗب قانوٗن چھُ اپناوُن فالو کرٕنۍ چھا بینک ڈپارٹمنٹ چھُ برابر کر گژھِ ٹرانزیکشن کیٛاہ ہیٚکہِ گٔژھِتھ کِتھ کٲٹھۍ گژھِ چھا پنٕنۍ اصوٗل سکوٗلس منٛز چھُ پنٕنۍ اصوٗل پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈپارٹمنٹس منٛز اِمامس کیازِ تھوٚو نہٕ اَسہِ کانٛہہ اصوٗل أمِس کیٛاہ اکھ ونان آز کٔرۍ زِ رۄکُو زیوٗٹھ بیٚیہِ چھُ بیاکھ ونان سجدٕ کٔرۍ زِ ژھوٚٹ تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو مٔلۍ چھِکھ ہیٚتمٕتۍ مٔلۍ کٔرِو بتہٕ بنٛد کیٛاہ کٔرِو بتہٕ بنٛد یُس نفر باسہِ ایگریمنٹ کٔرِو ییٚمہِ ساتہٕ اِمامتس کتھ کٔرِو کُنہِ جایہِ یِمن ہے ایگریمنٹ کٔرِو بس تہٕ چھُ لگس فجر نمازِ لگ بگ 15-15 منٹن قبوٗل چھوا سیوٚد ون تراویح حظ لگہِ 1.5 گنٹہٕ کوٗتاہ 1.5 گنٹہٕ بہٕ نہ حظ پرے سۄ 5G سپیٖڈ
امس دون زیر زیر فون کر نبر کن ہے ہوچ نیرن 40 منٹ نا دم 5 ترٛٲے یہ تہِ بیٚیہِ عقلن نہ حظ یہِ چھُ نا دیٖن ماہِ رمضانس منٛز ییٚلہِ نہٕ قرآن پاکس أسۍ لول برو پتہٕ کر برو ییٚلہِ أسۍ ماہِ رمضانس منٛز رۄکوُن لول برو ماہِ رمضانس منٛز قیامن لول برو ماہِ رمضانس منٛز سجوٗدن لول برو پتہٕ کر برو اڑٮ۪ن چھُنہٕ مطلب 50 ؤری گٔے قرآن پاکٕے چھُنہٕ کٲنٛسہِ یاد اڑٮ۪ن چھُ وۄتھنٕے تِم چھِ وۄنۍ صرف سہرن تہٕ شامس اونٛگجہِ پھِرناوان کیٛاہ پھِرناوان اونٛگُج پھِرناوٕنۍ گٔے پوٚزُے اونٛگُج چھِ توٚتانۍ اِجازت علماء کرامو دیُتمُت ثواب ما میلہِ سُہ دپان چھِ کم از کم رۄبس نِش روزِ توٚتانۍ بچن پتہٕ یوٚتانۍ قرآن پاک ہیٚچھکھ ژٕ چھُکھ دپان نہ بہٕ ہیٚچھٕے نہٕ سہرن چھُکھ اونٛگجہِ پھِران بیٚیہِ شامس ہیٚچھن نہٕ یہِ کوٚت کھسہِ اونٛگُج پھِرٕنۍ یہِ چھُ یاد کرُن کیٛاہ چھُ کرُن چھُ ہیٚچھُن أمِس چھُس بہٕ پننِس یورٕ ما چھُ باغ زیادٕ شاید پننِس علاقس منٛز چھُس بہٕ ونان بُزرگن أڑۍ بُزرگ دپان ہتا حظ اتھ قرآنس تہِ چھا پیٚوان یِم حرف کرٕنۍ بہٕ چھُس دپان پروننسیشن چھنا پنٕنۍ نہ حظ برونٛٹھ ٲسۍ أسۍ گریٖس پٲٹھۍ پران فُڈ آز چھِ پران پروننسیشن فوٗڈ کیٛاہ فوٗڈ پروننسیشن حظ أسۍ ٲسۍ برونٛٹھ ییٚلہِ نوٚو أسۍ ٲسۍ دپان واٹس ایپ آز چھِ ونان واٹس ایپ چھا الگ الگ پروننسیشن یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنُم أسۍ ٲسۍ تیٚلہِ ونان اِسحاق نیوٗٹن اتھ چھُ آیزیک نیوٗٹن پروننسیشن اتھ قرآن پاکس چھےٚ نا پروننسیشن بہٕ چھُس پتہٕ تِمن بُزرگن بہٕ چھُس دپان تلہٕ دوہُک ناو ہیٚو ژۄنٛگہِ چھُنہ باقٕے بہٕ چھُس دپان تلہٕ ناو ہیٚیِو اپریلس منٛز کُس دوا گۄڈنیتھٕے گژھان دپان سُپر سٹار بُزرگ ہسا تھوٚمُت کیٛاہ سُپر سٹار بہٕ چھُس دپان تلہٕ الحمدُ پتہٕ دپان الحمدُ بہٕ چھُس دپان ژےٚ چھُے نہٕ روٚب کینٛہہ ییٚلہِ ژےٚ سُپر سٹار توٚگُے ووٚنُن نیکسس ونان نیکس ڈیتھیٖن الحمدُ ٲس ونان ہتا بہٕ چھُس بُزرگ تۄہہِ درٛٲیوٕ عالہِ منٛز روٚن مےٚ کتہِ نیرِ کیٛازِ نیرِ مےٚ سُپر سٹار توٚگُے پرُن یہِ کٔمۍ ہیٚچھنووُکھ سورُے کینٛہہ چھُ اَسہِ تگان سورُے کینٛہہ صرف چھِ اَسہِ قرآنس پٮ۪ٹھ زٔڑۍ أنۍ چٲڑۍ سورُے کینٛہہ امی دوٚپُم یوٗتاہ ظُلم قرآن پاکس سۭتۍ کٔشیٖرِ منٛز تیوٗت چھُنہٕ گژھان حالانکہِ قرآن پاکس منٛز چھُ 20 جگہ تِم کٔژ جگہ اگر زیر زبر تِمن 20 جگہن اورٕ یورٕ چھِنہ ڈلان کُفُر چھُ گژھان کیٛاہ چھُ گژھان یہِ چھُ کُس ہیٚچھنایہِ سورہ فاتحہس منٛز چھُ زایہِ تہِ مثال کے طور پر صراط الذین انعمت علیہم ربا نہار تیز وات یمن پٮ۪ٹھ ژےٚ انعام امام صاحب ژوٚل یِتھ صراط الذین انعمت علیہم نقلِ کفر کفر نہٕ باشد أمۍ چھو پاے کیٛاہ ووٚن یمن پٮ۪ٹھ مےٚ انعام کوٚر لُکن حسوت کٕمن پٮ۪ٹھ نبیَن پٮ۪ٹھ صدیٖقیٖنن پٮ۪ٹھ شُہداہن پٮ۪ٹھ صالحیٖنن پٮ۪ٹھ یہِ چھُنہ ہیٚچھنٕے قرآن پاک چھُ مُکرم کِتاب یہ چھُ معظم کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموو صحابہ یُس قرآن پاکُک اکھ حرف پرِ کیٛاہ پرِ فرمووُکھ اللہ تعالیٰ دِیس 10 نیکی کٔژ یُس 2 حرف پرِ 20 نیکی یُس 3 حرف پرِ 30 نیکی مگر تۄہہِ وٕچھِو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ وضاحت کٔر فرمووُکھ صحابہ الف لام میم یہِ نہ چھُنہٕ اکھ حرف بلکہ الف چھُ الگ حرف لام چھُ الگ حرف میم چھُ الگ حرف امیُک مطلب گوٚو یِمن میلن 30 نیکی صرف الف لام میم اور یپٲرۍ چھُ ماہِ رمضانس منٛز 7 گُن یِوان ثواب پھٹراونہٕ اگر ماہِ رمضانس منٛز صرف کانٛہہ أکِس دۄہس الف پرِ 7 نیکی لام پوٚرُن 7 140 میم 10 ییٚلہِ وۄنۍ سورہ فاتحہ پرِ کانٛہہ بار بار ییٚلہِ وۄنۍ اکھ بار تلاوت کرِ یتھ گرس منٛز نہٕ تلاوت گژھِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان فرمووُکھ صحابہ یتھ گرس نہٕ 24 گٲنٛٹہٕ قرآن پاکا کھولنہٕ پاش ٲخرن چھُ یہِ قرآن وۄتھان یہِ چھُ بد دعا کران تتھ گرس کیٛاہ چھُ کران لاعلاج بٮ۪مارِ کیٛازِ گرن منٛز کۭتیاہ چھِ شٔنگِتھ 5 بٲژ چھِ 4 چھا شٔنگِتھ قرآن پاک چھُکھ وُہونس پٮ۪ٹھ گژھکھ کیٛاہ وۄنۍ دٔپِو تُہۍ قرآن چھا وُہونٕے یوت کِنہٕ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کران نہ سُفٲرِش تہِ کران کیٛاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک گۄڈنیتھ پوٚر کیٛاہ فرمووُکھ الصیام والقرآن فرمووُکھ ماہِ رمضان چھُ روزٕ قرآن پاک کیٛاہ ماہِ رمضان چھُ بیٚیہِ کیٛاہ یشفعان للعبد یوم القیامہ یِم کرن بندس سفٲرِش کتہِ کِتھ کٲٹھۍ کرن سفٲرِش اتھ چھُ واریاہ معنی لیکھمٕتۍ اڑیو علماء کرامو لیوٚکھمُت نہ حظ روزِ سیوٚد نوٗرٲنی شکلہِ منٛز أمِس دِ اللہ تعالیٰ گویٲیی
کلام کرن کی اجازت پاتی ماہ رمضان چھ روز کیا دنس ربا یم بندن کری میں قدر کیا کرنی بشی امس نئی سفارش کر یہ تراؤن یل کیا تراؤن مگر یم گژھن نا روز آسنی یم سفارش کرن روز در چھ واریاہ چھنا مگر تم روز در چھ یم سفارش پانس پگہ کیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو واریاہ روز در چھ تم پھاک ورٲے میلکھ نہٕ کِہیٖنۍ پھاک ورٲے میلکھ نہٕ انہ حظ تم کم روز در ضروری کتھا روز در چھو نماز پڑھن نہٕ کینٛہہ روز در چھو بد نظر ترٛاوُن نہٕ روز در چھو روز در اپُز ترٛاوُن نہٕ روز در چھو دھوکہٕ ترٛاوُن نہٕ دیُن کینٛہہ روز در چھو رشوت ترٛاوُن نہٕ رٹُن کینٛہہ یعنی روز دری منٛز تہِ چھِ تِم گۄناہ کران یِم دۄہلہِ خٲلی منٛز توس یا روز دری منٛز روٗدُس بہٕ خیالٕے تِمن چیٖزن ہُنٛد یِمو چیٖزو سۭتۍ روز چھُ پھٹان معلوٗمٕے ما کوٚرُم زانٛہہ معلوٗم کتہِ گژھِ اَسہِ یہِ چھُنا انٹرنیٹُک بادشاہ پانے بنیومُت بہٕ چھُس مُفتی کٔمۍ کُے فیس بُکُک ییٚلہِ نہٕ عٲلمن زانٛہہ پرٛژھ مےٚ یتھ حظ روز کَمہِ سۭتۍ پھٹان پنُن پنُن کورس چھُنا عٲلمن تِمن تھاوُن پتہ وتہ ییٚلہِ کٔرِنۍ چیلینج اے مُفتی کٕم گٔے اے تِم کٕم گٔے امام اے سُہ کیٛاہ گوٚو حدیثن ہٕنٛدۍ شاعرہ بہٕ پرے پانے وۄنۍ چھس نہٕ پایی روز پھٹنا امہِ سۭتۍ کِنہٕ نہ پھٹنا روٗدمُت روز در حد پایی ما چھس مونُن تہِ ما کانٛہہ چھُنہٕ ہر درم لوگُن نہ امہِ چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز گژھِ پرٛژھ پرٛژھ گژھن کامہِ کرنہِ اہلِ علمن کٕمن اکھ گوٚو اہلِ معلوٗمات اہلِ معلوٗمات چھُ یہوٗدین تہِ یہوٗدین منٛز چھُنہ اڑیو قرآن پاک حِفظ کوٚرمُت تِمن چھُنہ قرآنی علوٗم امی گژھِ روز بچاونہٕ خٲطرٕ اہلِ علمن سۭتۍ تہِ تعلق قرآن پاکس منٛز چھُ واریاہ جگہ تِم احادیث مبارکن منٛز چھُ مطلب کُنہِ ساتہٕ یِوان ٹکراو سُہ چھُ یِوان سانہِ عقلہِ ٹکراو حدیث پاک مگر بظٲہر تتٮ۪ن چھُ پیٚوان ضروٗری پرٕنۍ اہلِ علمن سۭتۍ کیٛاہ کرُن یِتھٕے کٔنۍ چھِ مسٲیل یا آسہِ گۄناہ کران ماہ رمضانس منٛز یا آسہِ کھٮ۪وان چٮ۪وان تِم چیٖز یِمو سۭتۍ نہٕ پایی لگٮ۪س روزٕ چھا کِنہٕ نبی صٲب فرماو أڑۍ روز در چھِ تِم تِمن آسہِ نہٕ پایی تِمن میلہِ نہٕ فاقہٕ ورٲے بہرحال ییٚمۍ روزن آسہِ قدر کٔرمٕژ ماہ رمضانس قدر کٔرمٕژ تِم ماہ رمضان روز در یِن قیامتس منٛز تِمن روزنٕچ شکل دِنۍ یِم کرن سُفٲرِش کس بیاکھ تہِ فرموکھ والقرآن بیٚیہِ کرِ قرآن سُفٲرِش کیٛاہ کرِ قرآن کرِ سُفٲرِش یعنی قرآنس سۭتۍ چھِ نوٗرٲنی شکل دِنۍ نہ حظ یِوان سیوٚد رۄبس دپٮ۪س رۄبا یہِ اوسُے مےٚ یہِ بنٛدٕ تِلاوت کران کیٛاہ اوسُم کران أمِس کر سُفٲرِش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامتس منٛز کرن شفاعت کرن نہ یہ چھِ سارنٕے پاے تُہۍ ؤنِو مےٚ شفاعت یِیا قبوٗل کرنہٕ کِنہٕ نہ گژھِ نہ سُہ قبوٗل اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرن سۄ گژھِ قبوٗل اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پننس امتس سفارش کرن قیامتس منٛز سۄ گژھِ قبوٗل اگر شکایت کرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر شکایت تہٕ سفارش تہٕ شکایت کمن کر یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا یا اللہ یہ مین قومن اوس قرآن ترومت یم چھ مجرم کیا چھ یعنی یمن قرآن پڑھوے یمن قرآن کھولوے یمن قرآن دانے زاجت تمن خلاف کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت باقی تھی دانیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنیُک مقصد یُس اوس سُہ کیٛاہ اوس قرآن پاک کیٛاہ اوس پتہٕ کیٛاہ فرماو اللہ تعالیٰ اتھ منٛز لقد بہٕ کرٕ ترجمہٕ یہِ دھیان تھٲیِو لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا مےٚ ہسا کٔر مِنت مےٚ سوٗز تۄہہِ کُن کیٛاہ یتلو علیہم آیاتی سُہ کیٛاہ بوزنایو تُہۍ بیٚیہِ کیٛاہ کرِ ویزکیہم تُہنٛدٮ۪ن دِلن کر صفٲیی تزکیہ ہے تۄہہِ چھا ذہن ییٚتی کلس تٔتھی 5 منٹ ذہن ییٚتی افطار تہِ کرو کھٮ۪مو تہٕ دھیان تھٲیِو اتھ چھُنہ کٲشِر اَسہِ گوٚژھ گۄڈٕ کھٮ۪ن آسُن یِمن ہیٚیِو یِم افطار چھُ ییٚتہِ چھا بس دپان چھُ تُہۍ چھِ دھیان لگس ییٚتہِ بلاے لگو یہِ چھُم اصل نُقطہٕ ونُن نبی صٲبس یُس دوٚیِم مقصد اوس گۄڈنیُک کیٛاہ اوس آیات بوزناونہِ دوٚیِم اوس تزکیہ نفس یعنی دل کرٕنۍ صاف کیٛاہ کرٕنۍ صاف بٮ۪مارِ چھِ دۄیو قٕسمو کٔژو
اک گئی باطنی بیمار بیاکھ گئی ظاہری بیمار ظاہری بیمارن چھ زٕ قسم کٔژ قسم اک بیمار گئی زخم وغیرہ جسمس آمت سہ کرن ہاسپٹل من MBBS ول ٹھیک سہ کم چھ کہس بیاکھ گئی ظاہری بیماری یس بیاکھ قسم چھ سہ گو شرعی لباس چھس نہ شرعی حلیہ چھس نہ یہ کرن اہل علم کم اہل علم من چھ بیاکھ قسم یمن ونان چھ مرشدین کیا یم اخلاقیاتس پہ کام کرن یم اصل تصوفس پہ کام کرن تم چھ کرن باطنی بیمارن علاج بندن مز حسد چھ ات کرن علاج یس نفسانی خواہشات تک کیا کرن تھی ورنو ناز یہ نفس کنٹرول کرنے خاطر چھا کان وظیف نبین دیتمت بالکل تزکیہ کرنے نا آمت وہ نفسک علاج کیا ونو گۄڈنیتھ نفس اگر کنٹرول کرن فرموک اے صحابہ جو حدیث پاک کرمس فرموک یمس تۄہہِ منٛز طاقت نکاح کٔرِو یمس تۄہہِ منٛز طاقت کیا کٔرِو تۄہہِ چھا ذہن ییٚتی یمس تۄہہِ منٛز طاقت کیا کٔرِو امہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ نفس گژھِ کنٹرول ییٚلہِ تۄہہِ گرِ گرٕ واجِنۍ یمس طاقت نکاح کٔرِو یعنی فرموک جلدی جلدی کیا کٔرِو امی پزِ مٲلِس ماجہِ سونٛچُن یم دپن ونہِ نیچو 40 وُہُر کٔژ وُہُر یم دپن ونہِ سُہ لگی گۄڈٕ مُلٲزِم ہتا وۄنۍ لگیا سُہ گژھِ گۄڈٕ کماون وول بنُن رزقٕچ ذمہٕ دٲری نی پروردگارن بہٕ ونہٕ نہٕ آسمانس کرِ سُہ زوٚد نہ حرکت کرو برکت مگر یاد تھٲیِو اگر اولاد اسہِ نوکری باپتھ نکاح نش تھوٚو رُکٲیِتھ پتہٕ چھُ یہِ اولاد أمِس گوٚو نفس بِچٲرِس غٲلب بشر چھُنہ یہِ چھُ کران انٹرنیٹس پٮ۪ٹھ گۄناہ یہِ چھُ کران غٲر محرم کورٮ۪ن سۭتۍ غلطی امیُک وبال چھُ گۄڈٕ مٲلِس ماجہِ اَدٕ چھُ أمِس ییٖژاہ بدکٲری منٛز مُبتلا گژھِ أمِس مٲلِس ماجہِ چھُ نہٕ پروردگار طاقت چھُ مٲلِس ماجہِ ہمت چھس تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ اولادن زٲنِتھ مٲنِتھ نکاح کران تھٔمِتھ یِتھٕے کٲٹھۍ یلہٕ دھیانٕے نہٕ دِوان کیٛاہ کوٗر زار پات کران مےٚ کٔرۍتو نکاح دھیانٕے نہٕ نیچو زار پات کران مےٚ کٔرۍتو نکاح دھیانٕے نہٕ نکاح ٹایم ووت نا بالغ گوٚو نا شُر اولادس ؤنِو گوٚبرا ژےٚ ما کُنہِ جایہِ خوشی نکاح کرنٕچ بس اس کو نکاح کرو اَسہِ چھُ مگر بدل چیٖز ہاسپٹلس منٛز گوٚو دوستن 2-3 دۄہن مطلب اڑیو ایک گرن چھِ أنمٕژ نوش کیٛاہ چھکھ أنمٕژ بیٚیہِ گرن تہِ چھِنہٕ أنمٕژ نوش یِمن گوٚو نا 2-3 دۄہن دوستن گوٚو نا وۄنۍ زاے أکِس نوش کیٛاہ نیچوٗ بیٚیِس زاے کوٗر چھا أہٕنٛدٮ۪ن خانٛدارن کیٛاہ گوٚو 3 دۄہن گوٚو نا دوستن یِہوٚے ڈبل ژۄچہِ پٮ۪ٹھ أمِس ڈبل ژوٚپ أمِس گوٚو دوستن شُرۍ چھِنہ بیرن پٮ۪ٹھٕے تُلۍ یِمو اَتھٕ وادٕ کیٛاہ ییٚلہِ یِم بٔڑۍ گژھِ یِمن کرو خانٛدر اَدٕ تِمن خوشی آسہِ یا تِم چھِنہ وۄنۍ 7 وُہٕرۍ توٚک تِمن ذہنس منٛز تۄہہِ چھُو کرُن خانٛدر یِم چھِ گژھان خانٛدرٕ برونٛٹھ بدکٲری منٛز یِم چھِ شُرۍ تہِ تھاوان برونٛٹھٕے ذہنس منٛز ترٛووہکھ نہ گۄڈَے اولاد چھُ انجیٖنرِنٛگ کران نٮ۪برٕ کتہِ تٔمِس بِچٲرِس نہٕ پیا ویا مول چھُس کران فون ہو مےٚ آو تھوٚوُے خانٛدر کٔرِتھ مولُک کَسس سۭتۍ ہو مےٚ آو وٕچھِی اَسہِ واتہِ عزت کیٛاہ چھُکھ دپان کَس ییٚتہِ بہٕ کرٕنۍ تٔتی ہردرم حظ مول ہُہ نیچوٗ وٕچھو دپان اگر بہٕ کرٕ یتھ چھُ خطرٕ کیٛاہ چھُ مٲلۍ سُنٛد عزت گژھِ نیران سُہ تہِ چھُنہ کران ادٕ خانٛدر کٔرِتھ چھِ یِمنٕے خانٛدرن طلاق گژھان جلدی بِل 4-1.5 رٮ۪تھ چھُ نیران تٔمۍ ما وٕچھمٕژٕے بِچٲرۍ اَسہِ چھُ باسان یہِ بوٚڑ کمر أڑۍ مٲلۍ ونان فخرٕ سان دپان اے 5 بچن کوٚرُم خانٛدر کلہٕ تُلنٲیِکھ تھوٚد أمِس باسان یہِ فخر تِمن آسان أنٛدرۍ طلاق گٔمٕتۍ تِم آسان بدکٲری منٛز ییٚلہِ نہٕ پرٛژھمکھٕے خانٛدرٕ وِزِ بہرحال گۄڈنیُک نفس یُس کنٹرول روزِ سُہ کمہِ سۭتۍ روزِ نکاح سۭتۍ دپ سا شور مہ تُلِو وۄنۍ ییٚلہِ خراب بیٚیہِ گنٹس وۄنۍ پیٖتو بیٚیہِ پہرس لگس بیٚیہِ لگہِ 5 منٹ لاسٹ کلام بوٗزِو بس بہٕ کرٕ اختتام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نفس کنٹرول کرنے موجود اگر طاقت چھو تیٚلہِ کیٛاہ کٔرِو فرموکھ ییٚمِس نہٕ طاقت مہرس چھُنہٕ تِم طاقت کوٗر پالنس چھُنہٕ تِم طاقت فرموکھ سُہ روٗزِو روزدار ہاں سُہ کیٛاہ روٗزِو أتھۍ چھُ ونان یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم تزکیہ نفس کنٹرول کرنے موجوب گۄڈنیتھ چھُ روزدار روزُن کیٛازِ روزٕ کرن کٲم یِم ژھٕنن سون یِم نفسٲنی خٲہشات تِمن پھٕٹرٲیِتھ کیٛاہ ژھٕنن روزدٲری منٛز چھُ نفس زیادٕ چوٗ چوٗ کران وۄنۍ دٔپِو تُہۍ نفس تہِ چھا دُشمن بٔڑ دُشمن چھِ 4 کٔژ
دال شین میم نون یل اردو پہ لکھا سکے پن دشمن دال سے دنیا دال سے شین سے شیطان میم سے مخلوق نون سے نفس نفس دشمن اور تم خطر زیادہ کیا روزدر چھا ٹھیک آج ماہ رمضان کیا مغفرت اعلان خاص چھا نفلس فرضک ثواب فرضس ستن فرضن ثواب آز کرن جوان اخ عہد کیس برونٹس کم جوان نئی آسنا چھا توب کرو ماہ رمضانس کرناو پانس مغفرت کیا کرناو توب کرنے جوان تلے ات تھود اس کرو توب اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس گواہی دیون اللہ تعالیٰ چھو سون معبود برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رب سین بند سائن آخری رسول اس توبہ کرن شرکس کفرس بدعاتن رسوماتن غلط تعلقاتن حرام کھنس اپز ونس دھوکہ دنس نماز نہ پڑھنس قرآن نہ پڑھنس یا اللہ سون توبہ تھو قبول یم یتک چھنا تم کرن لگس خدمت یمن تُہۍ ترٛٲوِو گۄڈٕ دسترخان کِنہٕ گۄڈٕ کرو أسۍ دعا ترٛٲیِو کٔرِو لگس جلدی وۄنۍ ترسا لگس أڑۍ کھٔسِو ہیوٚر اِفطار کٔرِتھ ؤسِو پتہٕ بیٚیہِ نیٖرِو گۄڈٕ کروا دوٗرٕے دپان گۄڈٕ کرو دوٗرٕے دعا کروا گۄڈٕ اچھا گۄڈٕ کرو دوٗرٕے تُلِو مختصر دعا کرو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين